Puyan tablo mahai. Ala kalau uji macut nah. Mahan? So mula saya. Panen ni apa? Kuai pekan. Mandung barang mahal ke sauda. Sit iyo hai ko ana bagale makin pen apa happy. Popo mana belawa? Napa cuta pu? Hai. Masalah apa jo? Be ada hai. Hai po. Nan perlu masalah deko apa jo penyak kuat. Uduk sauda sayang ada penyan. Pak puluk mampeng. Kok bisa main kayak diko? Diko luknya sejarah hai po. Segala cara minta supaya abah tahu. Kan. Mbak Peng jago di pajo di diko budak antuknya. Diko. Punya udah nopi. Binatang. Bedegah penyakit. Mandung pen dah sukut. Maksud tiko apa sauda? Kok bisa cara menan man? Diko real deh hai po. Mana lagian? Hai mengaya? Ngi bom lima to? Oh kamu ho. Maksud tiko berdasi. Hai, pajo hak agop. Hansep mengaji demi menggaya berbahagia anak dengan istri. Jadi menyebab akal sauda. Padahal kan sinam ka baki wah dong tuang lah. Senang mereka. Ibegah. Hidup modal 5 juta. Antan jo 500 ribu kan. Kok bisa menan? Man kalau manusia bulu utatan. Nyen mak berhaba. Masya Allah, insya Allah. Hanjai upeng. Ubeng udah sementara ya. Saya minta jam tadi mau. Tak ada sayang ke saudara. Sit iyo hai. Mbak diurung nah. Ngampuk bela anak mandui dah yuang. Antan jo mandum di kota luang. Bukan apa sadak lu. Mandung penekah nak tran. Paling oh. 哎呦我的妈！